Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngicela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje okhishwa nesanti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uyithole zonke-ke iy'ndaba ezenzakalayo-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke udaba kuletheke lona namhlanje ithi-ke owe-M_K laphana-ke uKhumalo engathi uyi-right hand man kaZuma-ke usicacisile-ke laphana-ke ecacisela-ke amaqabane-ke e-M_K laphana ngento kade i-trend-ayo ukuthi-ke engathi-ke abazwani-ke benoZuma babanga isikhundla sokuba upresident. UKhumalo-ke ube secacisa-ke yena-ke mathupha okwenzeka waveza nokunye-ke kwe-I_C okwenzekile kodwa-ke angifuni ukuthi mina wezwa ngamudlalela-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke ngawokwamanje. Manje sicela kuwe laphana ukuthi masuzwile-ke ividiyo ungene ema-comment section ufike ubhale sicabangani-ke ngalo lolu daba-ke lolu-ke masicinze nebhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Lekuyena. So abantu-ke bangakhuluma amampunge. uNxamalala umongameli wethu. Ngifuna ukuthi ngiqale kulento njengamanje edla egijimayo lapha kulezi zinto eniziphathayo ezikhuluma nomuntu ekude lokuthiwa ama-social media. Kunento esiyenzile ngifisa ukuthi ngiyichaze lento ngoba angifisi ukuthi nibe confused. Ngomhla ka-12 bekufanele ukuthi i-ballot paper iphume yase South Africa ukuthi ubani ozomela umkhonto wesizwe. Nizawukhumbula-ke ukuthi imina engaregister as a party leader kumkhonto wesizwe. But savumelana ukuthi upresident wethu uzoba uNxamalala. Asikaze-ke sibe nenye decision ehlukile kunaleyo. Ngenxa yokuthi sasivumelene ukuthi lo msebenzi lo mcimbi sizowenza ngalolu hlobo. Kufikile-ke isikhathi la kufanele khona uNxamalala simbeke obala ukuthi uyena osiholayo njengomongameli. Ilokhu-ke okwenza ukuthi ngoLwesihlanu loluya ngibhale incwadi ngibhalele u-IEC ukuthi uNxamalala uyena ozongena ku-ballot paper ahlale eduze kwelogo yethu yomkhonto wesizwe. Ngibhalele incwadi ngoba i-MK ayidividekile. Siyayazi imission yethu nemandate esayithatha ngesikhathi siregister umkhonto wesizwe. And siyazi ukuthi yini esifunayo. Ngaleyo ndlela-ke u-IEC wabe eyiphikisa incwadi ukuthi akayikholwa ukuthi ibhalwe yimina. Ngomgqibelo wakhona baphinde bathi angisende enye incwadi ngayisenda eshoyo ukuthi uNxamalala uyena ozoba ku-ballot paper asimele okhethweni. Baphinda baba nobungabazana. Ngomsombuluko wakhona ngabuyela futhi kubona sengibafonela-ke manje ukuthi we madoda, why i-ballot paper ingavezi ubuso bukaNxamalala eduze kwelogo yethu. Bathi cha ngoba ubungakasitsheli. Ngathi iy'ncwadi zimbili ikuphi enithi anikwazi. Lokho-ke kwasilekelela-ke ngoba babe sebeyenza-ke lento ukuthi bamfake ku-ballot paper. Siyibonile-ke isiprintiwe ukhona uNxamalala ubuso bakhe eduze kwelogo yethu.